noNkulunkulu kuphela mina ngeke ngikwazi ukuyichaza leyo ngoba even akekho umuntu la emhlabeni nosenyangeni noya enyangeni akekho oguarantee ukuthi yonke into asuke uyifuna ngisho sangomeni isuke izokwenzeka leyo nto. There is no such thing. So yonke into ikwimesi kaNkulunkulu kuphela when it comes to mina ngeke ngasho nje ngathi angizelanga ukuzoshumayela la nokuzokitaza indlebe zabezwayo kodwa ngizokhuluma iqiniso mina liyamukeleka noma lamukeli malinjalo linjalo nje uJesu uthembisa abantu izinto abantu abakholelwa kuye even from neBhayibhelini abangazange bazamukela lize lisho futhi neBhayibheli lapha encwadini yamaHebheru chapter 11 likhulume ngazo zonke ithembiso mawuqale ekuqaleni uzuyofika ekugcineni bese kuthi ivesi yokugcina bisithi bonke laba baze bafa lokho ababethenjiswe kona uNkulunkulu bengakwamukelanga benethemba nje kuphela lako so uNkulunkulu uyawathembisa abafowethu amanga ngale njengoba uthi silosishumayela lana sizama ukuconvinceana masiliqonda ngqo nje iBhayibheli liyayisholo lona vele ukuthi uNkulunkulu wathembisa kodwa konke lokho akuthembisa abantu baze bafa bengakumukelile encwadini yamaHebheru last verse uphinde uze la endabeni kaJesu uJesu uma ngabetshela abantu ukuthi omukela mina njani ngeka ahlupheke ngeka aswele kodwa kufunani iqala umbuso wezulu konke lokhu niyokwamukeliswa khona leli gama nje lithi konke lokhu after senifunile umbuso wezulu konke lokhu libala yonke into ongayicabanga ukudla eswini ukuphila emzimbeni yonke into ongayicabanga lithi konke lokhu niyokwamukela after senifune umbuso wezulu bakhona abantu abawusika ngempela njoba ngishilo nje ngathi oLazaro bawusika ngempela umbuso wezulu beze beba bangane abaclose bakaJesu kodwa bazange bazamukela lozo zinto oJudas Iscariot baze bayothemtheka nje bathathi imali ekwangafanele bayithathe it because yiyo lento yokuthi babezibona be in need after behamba naye uJesu kodwa still babezibona beyidinga imali usuyabona ko ukuthi uma ngabe kanti ukuba kuJesu kwenza ukuthi ungasweli ngoba usuku uJesu phela mawukuJesu uyikona ukusika umbuso wezulu loyo ukuba kuJesu makhulunywa ngombuso khulunywa ngoKristu ngqo so if ukuba kuJesu kukwamukela umbuso wezulu kuchaza ukuthi akumeleke ngabe khona abazalwane abagulayo abahluphekayo abangenakudla abangenama shelter it's a typical example yokuthi vele amanga agcwele Christian gospel ukuthi nje kuthiwe hayi mase niyamukele mina konke lokhu niyokwamukela after namukele mina seek ye first the kingdom then all these shall be lokhuzat unto you uyabona then bazamukela lezo zinto cha amaHebheru chapter 11 azokutshela bazamukelanga zonke ithembiso baze bafa uyabona so mina angizelanga la uzoconvince ngilo ngishumayela ngizama ukunimanipulate mina kumele nje iqiniso uNkulunkulu waqamba ngencwadini kaGenesis 3 wathi uAdam meke wadla uzofa nokufa kodwa ubonakala lapha ko verse 22 esethi hayibo nangu uAdam esefana nami bo nangu uAdam eseyimi ngqo uyabona kanti muphi lo Adam osefana nawe uNkulunkulu na uma kanti uAdam wafa ngaphezulu la kuthiwa khona meke wadla spiritually and physically uverse 22 encwadini kaGenesis 3 uyaphikisana nokuthi uAdam wafa both physically and spiritual uma ngabe evela uJehova ethi uAdam ufana nami uyabona so maningi nje amanga nokungathembeki kaNkulunkulu ukhipha uIsrael eGibhithe uthi njoba nginikhipha la niyaphakathi ezweni lesithembiso eKhanani ezweni loju nobisi kodwa iBhayibheli likuveza ngokusobala uNkulunkulu esebreka esezincoma ukuthi uIsrael wonke ukhiphe eGibhithe more than 4 million people wababulala ehlane bonke kwasinda uJoshua noCaleb kuphela okuyibona abangena ezweni lesithembiso that was ungathembeki namanga nje kaNkulunkulu udala isizwe lapha yana isizwe sibizwa ngamaFilisti
uyasidala after that uthumelo Sawuli uthi abasibulale just because senza izono apha amandla okunqoba izono uma kanti kwakumele kuze kufe amafilisti wonke just because ayizona ayeshonepha amandla anqoba izono yabo kuningi bafethu kuningi angishumayeli la ngikhuluma iqiniso mina kuningi ungathembeki kuka Jesu ekuNkulunkulu eBhayibhelini. Thank you. Danko. Cha ngicela nje ukuthi ngiphethe indaba yami ngishilo ngathi ngizobuza imibuzo ewu2 kuphela. Ngiyabonga kakhulu kuba uMakhanya kule ndaba lena oyithintayo ngoba uma sikhuluma ngombuso ngicabanga ukuthi khona incwadi lapha na kwabaseKorinte mhlawumbe ubaba uMkhize uyayazi le ncwadi leyana ikhuluma ngokuthi umbuso kaNkuluNkulu ukujabula nokuthokoza. Ezinye izinto nawufuna ukuyibuka umuntu ukuthi ungathokoza yini ubuhlatshwa izibhobo uJesu engakusindisi kodwa ufasta ucela ushumela ivangeli. Ungathokoza yini ufundile une degree ungotholi kodwa umsebenzi. Ungathokoza yini ujabule bonke kini baganiwe kodwa wena kuhlangana lutho udlala amandiya axhaphaza uqala ibhizinisi akulungi lutho. I-reality leyo bakwethu okumele masiyamukele. Okay ke ngicela ke ukuthi ngiyevesini baba uMkhize. Before ngiyevesini ngicela ukubuza baba uMkhize umbuzo kuwena othi ukhona bakhona abantu noma ukhona umuntu oseke nje mhlawumbe wamlafa isifo esi1 mhlawumbe ngenzeka isifo se diabetes kungenzeka isifo sashukela